Penonton, jangan menonton videoku, subscribe di, tapi sekali ya subscribe-nya, jangan acok-acok kok menontonnya nak baca acok dah. Ang mau sabi Malen. Tolong ama ama pondong karambia tuh kat tanah. Enggak lah. Kau Malena. Kau teng karambia kau mak cik hang mau sabi. Kau anak. Ayo sawah wak Malen. Lama doan tadi. Tadi wak bani raja. Tadi wak lah malin ke Giliang tadi. Ambil aja raja. Iya selamat lah tadi wak tuh Malen. Baru nak boleh dah padi baru kata bi ini. Mak. Mali talaga tambah betana mak. Buya lama lama nak makan tua. De karambia nak ado ada nak. Iya Bali lama di lapau. De karambia maha sambal ado tanah tuh karambia 3 loh no. Minta karambia uang bali no mohang. De malih-malihnya mak. Uak sampilik saja cekel. Tak biti lanjut marutok lah nah. Jarang lah magian. Penyaraya awak saya 2000 biti. Beli 500. Bedo lo minta ya deh. Malih-malih. De jaga mode itu nak mode itu uang jo no. Oh iya mak. Kok bedo bisa pilih uak tuh mak? Uak tuh nak pilih karena uak tuh imat. Dia dari dulu waktu amak kete dia imat. Ini nontonin kapan tuh mak? Ang zaman deden no. Ang kecian ang doa uak ang mati kemarin. Mode itu doh. Kok terlampau bana lo pilih ke situ tuh. Ila mak kecian. Uang tuh nak pilih do imat. Uang tuh ngamalin kalau pandai mau buat nak do gay tinggi dia udah. Ang nak pandai mau buat umbuat lah uang tuh. Nah, coba main umbuk mak. Lah bau umbuk ada gula-gula bagai. Tak lihat tak singgung lo. Oke, cen gigi nak do. Ya, namanya orang gae, nak orang gae tuh balik kakek dia. Ama ang bisu ala gae tah mode-mode ya. Dia ngabehanan nama ang bisu apa? Uwa ang mode itu ang. Jangan mode itu ke orang gae itu. Pada mau tahu aja mah gue ada tanah nih. Lita pari ah. Iyo, ay lang ke rumah uwa ang minta gak duo lah karambie. Dua Minta lah. mak. Angin lah seorang ama karajo mak banyak. Aku impor batunya lah aku. Gak do ke do. Ang uwa ang gituan jo, ang bagarah ay nga mali. Lah. Ano dong karambie kan? Wala cukup ya. Mode-mode kok kami gua. Tanya kan masa. Iya mah maleh. Gua pilih kari yang ceki. Emak kok mana nya bali kan dia kok lah. Lah samo lu pilih dua. Di sudah kan dia. Sebana maleh mari mah. Gua pilih beda. Assalamualaikum Wak. Assalamualaikum. Tolong, satu. Oh no! Kok malin Wak? Sang. Lucu Wak, sialai. Si Manden naon salah nak? Uang lagay, na yang jadi aja uang nak. Kalau mah bobo sapi ya, ada uang kemari Malen. Minta piti yang kawa, wa nado piti do, bare wa sa liter lenyo, kapag niya suruhnya dia maang minta bare. Aduh ang,
Anu Wak. Anu kabar kok. Dia anu tuh ya. Minta karambia Wak. Hei, karambia doang minta. Tila pulang alay kecil sama ang. Nggak dulu Wak, karambia do keraja Wak banyak ah. Tila pulang alay. Ang malin lah gadang. Jala minta Jon. Walaupun den Wak ang bana. Karajang biswa sampai larai nak. Dan minta Jo kecil ang kamaang tuh deh. Iya Wak, iya Wak. Ini tangaran yang malin. Apa ini? Tapi ang tinggal kok. Ini tak tahu. Ama yo anak kamu minta Mak, deh. beli tak karambia ada Wak tu. Cigi uang Nak panek membuat nak beli ada Wak tu. Sama cilok saya bawa dia. Dina, wak cilok lah. Kau kalau bawa wak tu mak tanggung jawab. Jangan tahu Wak. Yo pek lah. Wak cilok lah. Ada karambia Yo, angin anjir. Tuh dia mau kali tak? Kau ketahuan dua bamat. Ang tanang lah. Amak tanggung jawab ang manje lah cepet. Ini kok mak kabur kemarin ni berang tu. Nak do cepet amak tungguan yang di bawah cepet. Benar lah. Yo manje lah. Malin, salah situ Malin lah. Kida. Ayo dah ke itu sampiang tu masak yo. Tu lama untuk sama ada tanah no. Cepet lah. Tu, yo. Engkau masak mak ayo kau. Ambil deh. Yo Malin. Malin. Tu masak yo. Ada orang mau ibu-ibu ah. Ada suara si Malin yo mak. Enggak Tapi anu. Itu sampiang tu masak yo. Tu pi mangga kau. Oh no! Ama dia mah dia bakar. Jangan lari! Bakal lari kau. Bakal banyak karambia dan basera kah? Oi Malin. Mangga mancing karambia dan tak dinagil karambia mancilo. Ang turun ang Malin, turun. Hoi, turun lah Malin. Turun. Karambia deh nang cilok-cilok. Anak si Pi. Yo aku. Mencilok-cilok kerajaan si Pi majana mencilok. Tapi nak boleh minta dia Wak lah. Dia mau cilok lah. Besok kalau mati Wak tu yang jadi karambia mak. Ang doan dan mati. Ayo anak si Pi koyo lah bedo lai. Kama maang lari teh. Ada bau tak maang dah anak dia tehnya lari Mau tahu tu malin tu Wak. Dia mak aku tega lah. Dia tinggal Wak siko biar kena kata Wak dia Wak. Bila pulang lai. Jangan bola karambia Wak kau. Ini Wak. Dia lah bisa dan buat sembarangan. Kandang baru. Kau tinggal malin tadi. Mak takut doyo Wak. Jadi tak karambia dah. Tadi buat sama dua tanah dah. Nak buat karambia dia Wak tu dah. Tinggal perempuan seorang. Wak nak ambil penek-penek. Iya malah dia karambia kau dia. Sudah jadi semua tanah.